Sebab amal bukan barang dihiaskan, syari Allah bukan mudah bak mainan. Tapi tak jauh antara Allah dengan insan, siapa mau menuju bertilik pandang. Sampai di sini yang bisa aku mengarang, akan sambungan bila dikehendaki Tuhan. Hina dina dhaifana empunya karangan, tak punya ilmu juga minim pengalaman. Ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, la ilaha illallah. Ya Qahar, Ya Qawi, 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 la ilaha illallah. Jino baca doa tulak bala. Jadi bala jino le kebanyakan dalam doa tulak bala, pada karet bala baru dalam doa. Segala truk bala dalam doa. Segala truk bala sabi-sabi dalam laki Allah. Lewat dia meninggal urang kala tsunami, kala meninggal urang baru dalam sujud. Jino dalam doa tulak bala. Jino segala dekat sabi-sabi dalam doa. Mana ya Allah irfa'nal bala. Segala truk bala sabi-sabi doa mengambil truk. Dia wadai kat truk doa, wadai kat truk kabu yasin, wadai kalau na bala hanam dalam doa. Ibu mesti kosong. Ini segala truk bala sabi-sabi dan lagi. Ya Allah irfa'nal bala. Ya Qahar, Ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah irfa'nal bala. Ya Qahar, Ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah irfa'nal bala. Ya Qahar, Ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah irfa'nal bala. Ya Qahar, Ya Qawi, la ilaha illallah. Ya Allah irfa'nal